hari H cenah menya cenah cenah hari Senin cenah Salasa cenah pada saeueuh cenah hari H mah loban we cenah gide-gide batur yang Wal aya hari hana. cenah kaharti cenah kaharti itu kaharti Aduh, si dukun sudah ngampih ya bersih. Hujanan wae tadi si Agung tah. Sudah ngampih aya katurana. Sayuran ada tak corengcang sabelit. Sudah corengcang, tapi bangsa asin mah. Bangsa Japu asin, peda, tawes. Bangsa terima aya gitu. Jengkolnya masih kena aya data. Masih ada jengkolnya. Projen aya hiji-hijian aja. Projen aya hiji-hijian mah gitu aturan. Gitu pemirsa, bangsa projen mah aya perasinan, bawang, tahu, bangsa tempe ada. Nah, gitu aturan itu. Aduh. Projen perasinan, bangsa bawang urem, bawang bodas, tomat mah ada. Gitu pemirsa aturan anak. Bit deluk, aya mah bit ya bit ek. Lumayan tenagana rada ngejos gitu.